Amen. Abanye bayahleba benkonzweni. Abanye banganyela i-world system. Amen. Siyababulisa kabazingcwele bonke emva kwemini egameni likaJesu. Haleluya. Amen. Siyambulela kakhulu uNkulunkulu owenze impumelelo lemini yanamhlanje egameni likaJesu masihlangana kule ndawo. Haleluya. Ngaphandle kwakhe besingekho ndawo kufikelela apho bazalwane. Amen. Ya phambi koba ke ngitsho okusenhlizweni yami ndicela nje ukuzazisa ngiqinisile abantu abaninzi abandazi abanye baqalile abanye ke sebendiqhelile noko ngoba ke sekulithutyana ndilapha ekhaya labafundi. Haleluya. I mean sekulithutyana ndilapha ekhaya. Haleluya. Amen. So uba ndingumfundi nami kusekhaya msa. Haleluya. Ya ikhaya lami. Haleluya. Siyabulela kakhulu Jesu Kristu oyinkosi yethu. Amen. Igama lami ke enathiywa lona ngabazali bami kodwa ke elingabalulekanga. Amen. Ndikuzilisile. Isibongo okanye ifani. Isibongo kwaXhosa ifani. NdinguMakhabane. Haleluya. Kodwa ke ndicela ukuyiveza le ndawo ukuthi isibongo sami saprintwa rongo ku-world system. Haleluya. Ku-world system isibongo sami saprintwa rongo. World system yayibona world system abantu behlulekayo ngabo sebekhona bakuyo kodwa ibatyekeze andikwazi imelana. Haleluya. Ifani yam original Makhabane kodwa world system yohluleka kuyivala yathi ndinguMakhabana. Yes. Yasusa ileta zantathu yasusa A yasusa A yasusa H yaphinda yasusa A ugqibele ngafakuna. So ifani yam akekho umuntu onayo ndindedwa nabantu ababili. Haleluya. Amen. Uma uva uthethwa ngabantu bakaMakhabane kwaMakhabane kulapho ndizalwa khona isibongo sakwaMakhabane kodwa uNkulunkulu wanika isibongo sami nefamily yami. Haleluya. EsinguMakhabana. Amen. Uma kunothiwa ke ngoku-world system asithi mhlawumbe ubaba noma bane will okanye banobutyebi obalaphezulu bane-will then bangabikho then kuyiwe ke ngoku kwaba kwarhulumente lwelizwe ukuthi kuyakwabiwa ilifa lilabiwa ngurhulumente amagqwetha whatever lokuyiyo. Amen. Mna bendiza kurejectwa isystem njengomntwana wakwaMakhabane bendingazuyifumana ishare yami. Haleluya. Yethu uNkulunkulu wandikhupha kwishare yasemhlabeni wanishare. Uba ke bekunjalo bekunoba njalo bendinoyazi ukuthi hayi bawo ndiyabonga ngoba wena wandikhupha kwishare yasemhlabeni ishare yasemhlabeni bendingazuqhubeka bendingazuba buhlungu kodwa bizawufika sengadela konke. Amen. Andithi bendiza kudela oko noba bendinelungelo. Amen. Ngoba bendingaziyo kuyokuclaim kuko bekuzawuza uclaima mna if kufuneka kuze kum kodwa mna bendingekhe ndilandele emveni kwakho. Andithi mosino ndidelele i-world system. Andithi mna mosenzama izinto zivele ekhaya. Amen. Ayizwe yasemhlabeni. Amen. Izwi lisho mosithi masifune into zaphezulu hayi zasemhlabeni apho uJesu Kristu akhona. Haleluya. Amen. Ya ndizalela ke kwindawo okanye kumhlaba waseButterworth eGcuwa. Kwidolopana ekuthiwa iGcuwa iButterworth. Ndaze ke ndaya eCape Town ngokusebenza. Amen. Ndisebenza eCape Town. Then ndizolihlangana ke ngoku nevangeli ndikulo ngoku sendise-Cape Town. Haleluya. Ndicela nje ukwenza ubungqina obufutshane. Haleluya. I think lobu bungqina buyipart yale nto ndizoyithetha.
andithi masekhaya labafundi thina siqala enkonzweni asiqala belilo lofunda siqala kuninzi abasiqala khona thina siyafunda yonke into nje siyafunda yonke into evela phambi kwethu siyafunda haleluya so ungqina siyafunda ufunda ungazi sowusazi because uzawuphazama into ezininzi haleluya yiba ngulo muntu ulungele ukufunda noba yini uNkulunkulu afuna ukufundisa haleluya then ngithenge ndise Cape Town ngahlangana nevangeli likaKristu which means ngasindiswe ndise Cape Town haleluya nakhonza kuNkulunkulu ndise Cape Town ndizibasayilanda kuba ndihlangene kanjani noJesu Kristu noba ndize ndibe ndisindisiwe kodwa ke ukhona umuntu oyaziyo apha endlini lonto ungcono kuba ukhona umuntu oyaziyo haleluya amen ya nakhonza ke uyakwazi ukhonza uNkulunkulu phakathi kwendawo ongavumile because izwi lenkosi lithi uNkulunkulu ujonga inhliziyo yomuntu waze kujuleni kwenhliziyo uNkulunkulu nje wasilapha sonke uyasazi ukujula kwenhliziyo zenhliziyo haleluya so ndambulela kuNkulunkulu ukuthi ekugcineni wayibona inhliziyo yami ukuthi ngifunayo ndangikhonza uNkulunkulu ngale nhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukukhonza wena andifuni ukulinganisa kunalento endiyifunayo ke ndithanda uqobo lwento andithandi befanayo andithandi ikopi ndithanda original haleluya amen of which ke ngoNkulunkulu wayazi ukuthi lo material ayisiyo material yekopi imaterial original amen nakhonza ke eMerekisana iminyaka ke visayo eMerekisana ndandiseva ukuseva okanye ndandithanda iministry yokuseva ukuseva bazalwane ukuseva ngandlela yoNkulunkulu akunika ukuseva ngathi indlela ndiseva ngayo ndathi ndifika ndisalusindiswa kwiveke elandelayo ndisindiswa sale iveke elandelayo uNkulunkulu wanikhombisa ukuthi phaya kunespace abofisa space haleluya yazi enkonzweni abantu abakhonza uNkulunkulu abasindisiweyo ixesha elininzi hayi nina yafumanisa ukuthi kunezinto abazikhetha abangafuni uzenza enkonzweni kunezinto abafuna uzenza loo nto iprove ukuthi sikhonza uNkulunkulu ngenyama asimkhonzi ngomoya because uma simkhonza uNkulunkulu ngomoya asizukhetha ukuthi uNkulunkulu sifuna ukwenza sizathi uNkulunkulu sifuna ukwenza lento uthi mandenze haleluya so saba nalo mistake ke yokukhonza uNkulunkulu ngenyama haleluya kunezinto ke enkonzweni ufumanisa ukuthi abantu abazikhathalele okanye abazihoyanga ukulungiselela ibandla haleluya afika enkonzweni umfana iholo likhulu yabona ke mhlambe ngaphinda kayi4 likhulu lento kodwa umuntu olungiselela ibandla uyi1 ezitulo zonke zi-high 500 apha kufuneka zisetwe ngulomuntu uyi1 haleluya and lo muntu njengoba ezaseta nje izitulo kuze kufuneka azenze clean yena haleluya amen kulapho nafumanisa ukuthi khona uNkulunkulu akamkhethiwa kusobaba amen uNkulunkulu wanibonisa ukuthi phaya kukhona isikhalo ufuna ukusifika ndaseva enkonzweni ndakhe ndithi ndifike enkonzweni ndaseva ngokulungiselela safika ekuseni nalobhuti siqokelele izitulo sizibeke kakuhle sizisete kakuhle zonke kodwa izitulo sizibeka sikuclean apha phansi sitshayela njobhuti bayithuba siyatshayela emveni kwasitshayela sikorobhe bafuna ukoroja emveni kokorojini sibeke izitulo haleluya bafike abazalwane ngo10 inkonzo ngena ngo10 fika abazalwane ku10 kakuhle enkonzweni bafike bahlala bakhonze phinde bashukume bashiye ezinye ijonge phezulu ezinye ijonge le ezinye abanye ezinye ukhole phezulu kwazo abanye bebesitya ichips balahla apha abanye bebesitya ilekese abazalwane basindisiweyo bazalwane awunawuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe ube selfish ngolodwa udlilekese ugqubula iphepha apho haleluya uNkulunkulu wanifundisa ngezonto eziningi ezingenamsebenzi bayeke bagqibe bahambe xa ujonga ufumanisa ukuthi ya ingathi bengahlelanga abantu bekuhlela abantwana baseKristu hayi sithola amaphepha sipline sitshayele beni kuba sitshayele qokelele izitulo sizibeke kakuhle sizibhakishe sitshayele ya singakoruphi andithi inkonzo iphumele ithi asitshayele nje isuse amaphepha
Ukorobha sisakorobha ekuseni ngecawa ngo7 o'clock senkonzweni. Hallelujah. 7 o'clock senkonzweni inkonzo ngena ngo10 kodwa thina ngo7. Ngo8 betha sesigqibile usebenza. Ngo9 o'clock ngene intercession. Kwa intercession le funeka ifike ku right. Asikwazi ukuthi kuthandazo apha kufika abantu kuthandazo. Sibe thina sibhizi, siclean. Disorder le ebandleni kaNkulunkulu. Hallelujah. Siphithiphithi. Amen. Usathana usezigada kakhulu into ezinjalo. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu uthanda indawo ezine order nezicwalileyo. Bazalwane xa sithi uNkulunkulu uthanda iorder sithi ukuthi si-computer ne-world system. Hallelujah. I-world system ikope uNkulunkulu. Ubani introduce i-world system? Usathana. Usathana uthathe uNkulunkulu. Udalwa nguNkulunkulu. Okona ke bekunikwa uNkulunkulu lapho. So the world system yethu siyithembileyo, i-world system yongendawo. Hallelujah. Amen. So ndithi ukuthi ke abazalwane, ndandingumuntu onjalo ke up until uThixo wa develop i-team yokulungiselela yokuclean. Asase uba ke sasi-world system sasizobenzela sasizaba nale vision ithi siqala i-catering committee. Catering whatever into zabo. Yeah. I-catering committee apho xa uzangena inkonzo kuba khona lo committee caterisha iqala yonke into ngokwayo. Iphinda abantu bahambe ishiyeke yona ilungisa njalo njalo sipheke yenze lona. Sane team enkulu. Amen. Nale team yaqala uNkulunkulu because akho mntu wayolanda ukuthi efundini isicelo sinceda. Akho mntu waqala ukuthi and futhi xa uvuthula uthando wami khona uzobuza xa uphuma ngegate. Ubungabizwa ngasithi uzophinda uhambe ngokwakho. Saqhubeka. Samkhonza uNkulunkulu ngolohlobo. Enhlizweni yami ndinalento ukuthi Thixo ngifuna ukwenza lento ifuna nguwe lento ifuna ndini. Hallelujah. Amen. Ngizama ukubonisa kabazalwane ukuthi uNkulunkulu uyijonga kanjani inhliziyo yomuntu. Hallelujah. Amen. Banoyolo abahlambuluka inhliziyo. Ngoba bambona uNkulunkulu. Hallelujah. Yeah, wasincede kakhulu uNkulunkulu sayithini enkulu elungiselela enkonzweni kwakuhle kwamnandi but le ngithandayo ngifuna uyibalisa apho ukuthi kwakungelo cebo lami kwakuthi icebo likaNkulunkulu ngabuthandazile embusweni kaNkulunkulu ukuthi sizosebenza embusweni kaNkulunkulu. Uma sisebenza embusweni kaNkulunkulu asinawo umvuzo emhlabeni wokusebenza kwethu. Hallelujah. Uma ke ngoku mna ndicinga ukuthi uma nisenza noma nisebenza bekhaya labafundi ndifuna unqonye ndifuna ubone kusenza kanzima because asinawo umvuzo. Awukho kuba musifiya, awukho kuba musifiya, awukho kubazalwana balapha. Umvuzo wethu usemazulwini. Once umvuzo wethu besemntwini lithi iBhayibhile owasemazulwini ufincile. Asisenawo amazulwini because awukwazi wena ukufumana umvuzo emhlabeni ngomsebenzi wakho yethu ube usenawo amazulwini. Hallelujah. Amen. So bazalwane sisembusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukwenza into yakhe ngendlela yakhe. So namkhonza uNkulunkulu up until ibandla lahlakazeka ngenxa ye-persecution. Hallelujah. After that zandiphinde ndibe nalo bana 2015. Nahlala ndaphuma nawufuna inkonzo emveni koko ngayifumana but zange ngihlala noma nahlala inyaka onye babili zaduma nakhona ngomka. Otherwise it was persecutions. Even nomka kwamukela lokuqala zandimke kuma abantu bemka abantu baphela from maybe 1.2 yabantu ebandleni abantu bemka baphela abantu kwasheka igcuzwane elingaka. Ngabe nami sekhona. Why ndisahleli endisenza lana uNkulunkulu njengoba ndiye. Unengabe uNkulunkulu akakashi mama ndiya. Apha nthi uNkulunkulu on a Sunday morning ndivuka ndiyenkonzini wathi no more. Iphelile lapho ixesha. Yebo. Nangona ndihlala. Now that is why ke kubalekile ukuthi xa ungumntwana kaNkulunkulu amehlo akho ungawejongisi kumfundisi. Ungawejongisi kubishop, ungawejongisi nakweyiphi leaders emhlabeni. But wejongise kuKristu Yesu. Ngoba xa ndikuphoqa mneze umfundisi wakho ayimpostile, then uzofa. And uzofa indeed. Hallelujah. Because uba ke wafa uphoqwe ngumntwana kaNkulunkulu kunzima ukuphinde uphakame. Because ithemba lakho bulibeke emntwini. Hallelujah. Kwathi ngenxa yoba ndandiyazi ukuthi ndifuna uNkulunkulu and ngizamkhonza uNkulunkulu noba kwenzekani.
Haleluya. uNkulunkulu wandinceda. Haleluya. Anzange ndilimale bazalwane. Ukhona abazalwane abalimalayo bafa kwaphela. Abangakakhozi nabo basehlele ezweni. Ngenxa yoba kwabheda umfundisi. Haleluya. In fact kwahlaselwa umfundisi. And uNkulunkulu wavuma ngamabomu umfundisi ahlaselwe because abazalwane babesengamboni uNkulunkulu bebona umfundisi. Haleluya. Kuyingozi ukubeka ithemba lakho emthini. Nokuba ngubani. That is why through Jesu Kristu udele konke. Haleluya. Amen. So bazalwane ekuye uphumeni kwami apho ke kwelo bandla lesibili angizange ndiphinde ndikhonze nahlala endlini. But nahlala endlini nefamily yami nathandaza. Athandaza. Eyona nto ndithandaza umthandazo wami oyi-1 xa ukuthi uNkulunkulu okuba icebo lakho lifezeke. Haleluya. Ngoba ndiyayikholwa ukuthi kukhona icebo lakho ngomuntu wami emhlabeni. Amen. So anisafuni ukuhamba nkonza, andisafuni ukusonta, ndifuna ukuthini. Kodwa sendifuna wena. Uma ndingafumana wena ngabe ugqitile. Haleluya. So ndahlala iminyaka ke evisayo, ndihleli ke ngithandaza endlini nefamily yami sikhonza, sithandazela futhi kungekho nto ungekho sithuthe, kungekho nto endihluphayo. Indim nje ndimkhonze kakhulu uNkulunkulu njengabantu abasesontweni nangaphezulu kwabantu abasesontweni. Because abantu abasesontweni bane 2-3 hours bekhonza gqiba babuyele ezweni. Haleluya. Amen. Kodwa mina nami nexesha lonke lokuthi ndikhonze uNkulunkulu. Nangona ndandisaphangela i-world system. Haleluya. Ndithandaza. Until last year ngoNovember uNkulunkulu wazondibonisa ku-YouTube endandingekho used kuyo. Ku-YouTube ngekho used kuyo. Ndalahlekela ku-YouTube. Kodwa nalingekho nalingahlalali ku-YouTube. Ndalahlekela ku-YouTube. Kanti uNkulunkulu ufuna into afuna ukundibonisa yona. Haleluya. Ndazofumana ivangeli lokudela konke. Nkosi yami. The moment abasisi beyisho lento ndiyibona ndiyimamela waklika emoyeni wami ukuthi nansi lento kudala. Haleluya. And then inyama yavuka yalo. Yata ngeke uzawulahleka uyibona ululahlekiso kodwa. Wakwayibona vele uthethayo. Ululahlekiso ona liyokuvuka inyama. Ekuqaleni uthe uNkulunkulu alomoya ingcwele kum nansi ke levangeli uyifunayo. Wavela uSathane wathi uyaphosisa. Yaba ufika mose lonke ixesha emva koThixo ufika uNkulunkulu ufika kuqala. Yes, ufika kuqala uNkulunkulu. Uma ingcwele ufika kuqala kuwe. Akangeke afike emva koSathane. No. Fika kuqala uSathane abuye avele yena aphikise le sethi njengoba yenzile sizavula iBhayibheli. Then ukuva kwami ivangeli lokudela konke ndabe ke ngoku sendilandela uEtheocracy. Ndiyimamela from November. NgoJanuary noFebruary nathatha isinqumo sokudela konke. Ndisekhaya ukuthi hayi uNkulunkulu ndiyazincama ndiyamkela ndiyithatha. Because manje ijonga ndiyibone ebhetele kunandi. Haleluya. Ndathandaza. Ngayithandazela lonto. Ndathandaza uNkulunkulu wanginceda. Ndabe ke ngoku sendilime ngelixesha kulungiselelwa imvuselelo yohlwitho ngoMay. Ndiyayazi yonke lento endiyafisa ukuba lapha. But kodwa uNkulunkulu wabengekavumi. Amen. Kodwa ke ndabe mina inhliziyo yami uNkulunkulu seyibambile. Haleluya. Ndabe ke ndiyamfumana uNkulunkulu ngolohlobo. Haleluya. Ashiyeka ngokuthandazela ifamily yami ukuthi uma ndiyixelele uLdabi uNkulunkulu ayincede at least ithazithamba inhliziyo bangalimali. Andithandazeli mina because andizujijika mina. But ngithandazela bona ukuthi bangalimali because ezi ndaba ziyalimazana. Haleluya. Abantu abangazifuniyo bayalimala. Abantu abangazifuniyo bayalwa. And ayikho into eliswayo ngaphandle kwento kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. So uma besilwa bali nambalwa naye. So andinawari. Amen. Ngabe ke ndifumana ivangeli ngolohlobo ndamxelela umama ekhaya ukuthi hayi ke makazi nazi indaba ezintsha endizifumeleyo. Namangaliswa nami xa ngifumana ukuthi the way andiphendula ngayo ukuthi bendingayilindelanga. Akazange alwe nayo. Haleluya. Wathi ukuba yinani kaNkulunkulu kulunga. Amen. Then nathandaza futhi ngithandazela ukuthi ke ngoku abantwana bami xa bebuya esikolweni
ngibaxelela xa ndibaxelela bangalimali yena nendithandazela yile ukuthi bangalimali bona mina sendi-right uMongcele wabanceda abantwana bam xa ndibaxelela ubuya kwabo esikolweni vala kwabo izikolo ngoJuni babuya ababili baseyunivesithi omnye wenza unyaka wokugqibela namhlanje I mean kulo nyaka ugqibile sesekhaya ngokubuyile wenza i-practicals next year uyaqalisa usebenza omnye beqala unyaka wokuqala namhlanje which means kulo nyaka omnye wenza i-grade 11 bafika ndabeka udaba ndabaxelela ngibonga uNkulunkulu nalapho ngoba uNkulunkulu wabanceda kakhulu abazange balimale the way bangalimala ngayo andithi bona mosi bobabili abaseyunivesithi bahlala i-2 years bengasifumani isikolo nothi kuba befuna uhlala but bengasifumani isikolo naw uma besifumana isikolo mina ndiqina ukuthi hey lento niyifunayo nina ngaSathane yabona ke ngoku kodwa ke ndabaxelela ke Shem hayi ke ndabanika ke ithuba loba babuze imibuzo kangangoba befuna babuze noba yini abafuna imibuzo bangabi nangxaki ngoba nami ndizimisela ukuphendula yonke into uMongcele ayithilayo kuyo hayi ke bayibuza ke babuza yonke into kwa right haleluya owaba nengxaki kakhulu ngulumdala wenza last year because unalento ukuthi awumadoda sendithi ngafika uzovela ukuthi kanti ayikho yonke le nto endiyenzayo kodwa ke ndabe ndisithi anaba bancede abantwana ama-celebrations ke zonke ndaba ze-birthday Pasika ne-Christmas zonke into zenza abantu ba-rejoice bona benza semhlabeni uNkulunkulu wayesendilivile kuzo before ndiba nevangelo dela haleluya laze lathi kunyana wami kwa uyayifuna i-second birthday thatha isuku lwami lokuzalwa ndoda mina ndinalo isuku lokuzalwa ngoba andikwazi ukubhiyozela isuku lokufika kwami emhlabeni haleluya ngiphila ku-world system kodwa kungcono ndibhiyozele isuku lami lokuba ndizelwe kuNkulunkulu haleluya ngamanye amagama andikwazi ukonwatyiswa yinto ezandishiya lapha emhlabeni okanye ndizawugqiba kwami ibhiyozela ndihambe ndiye esihogweni haleluya kodwa ngaske ndibhiyozele into eza kuhlanganisa noNkulunkulu ophilayo haleluya so ama-birthday ke bayazi abazalwane bam ke ndandingawathandi ephopo ndandingagqibi into futhi hayi noba bandimemile ndichitha ixesha lini angabhiyozela birthday unless ukuthi manje ndiyoshumayela hayi ke ndizayo ebirthday kuba ndiyoshumayela ngifike ndishumayele ndiyanga haleluya so ngitsho ukuthi bazalwane uNkulunkulu kade wayiconfirma le nto ungayazi uthi uNkulunkulu yaziconfirma izinto ongazazi ungayazi uba yintoni le kutheni into engayithandi kutheni into engayiqalisayo kanti uNkulunkulu ukulungiselela indlela ezinto because nje bakeza namathela kuwo kunzima zihlukane nawe ziyavela sokulapha ekhaya labafundi sivele mntakamama uthi ngithi ndiyazibamba haleluya amen ngoba zikhutshwa nengcambu kususwe nje umthi ingcambu zingaphansi kuzawufika ixesha abo umthi ukhule ziphinde zikhule ingcambu ziveze umthi avele umntu wasezweni haleluya kodwa uNkulunkulu ndiyambulela ukuba ezinye wazinothula ya ndisesezweni into eyenza loo nto ke ngumusa kaNkulunkulu ayindiki ngoba ke ndandimcela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ndifuna le yakho into ndifune eyabantu ndifune yakho so bazalwane ndizofika apha ndinengqiniseko ethi ingqiniseko into engisuka isiqiniseko confirmation yokuthi la mazwi ayithethwa nguJesu Kristu athi akukho namnye ozayo kuba ungathanda so ndinesiqinisekiso sokuthi ndilanga ukutsalwa nguye haleluya because le indawo zangidlule nasemaphupheni ami haleluya kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi ndizazomfumana kule ndawo ngale ndlela ndimfuna haleluya engicebisa ukuthi abazalwane abalapha ekhaya labafundi abathi bafundela konke abafunayo abazimiseleyo nabathi badele konke haleluya bangadlali uJesu Kristu uba ibandla lakhe kangadalilande kungenxa ibandla likaphelelisi because uNkulunkulu akafuna ubalanda ibandla elingekho ngcwele imagine uSirayeli uphuma eEgypt uNkulunkulu uhamba naye enhlanga
and injongo zokuhamba naye ithuba elide kangaka ukuba afune ukumklina uSirayeli abe clean angathi mayifika ezweni lesithembiso afike neEgypt. Haleluya. Ukangakanani ke uNkulunkulu uklina ibandla lakhe sisemhlabeni lingayofika ekhaya neEgypt because iEgypt ayingeni ekhaya. Haleluya. Ayikwazi ukuqualify. Haleluya. Matthew chapter 5 verse 48. Ngicela simfunda ngoba ke apha ke kuxatyisiwe ukuba kufunde iBhayibheli. Ya, lenzele uba ke ndiye khona ke ngelona wami ke ndithi ngale mzuzu basavulayo ndibe ndizinceda apha. Ayete ngonyama